Pozdrav ljudi, ovdje je Musaka Gamer i danas sam teo da vam pokažem kako izgleda prva verzija Minecrafta. Evo, kao što vidite, totalno je ravno, imate samo dve vrste bloka, imate cobblestone i grass. Samo grass ne možete postaviti, evo možete postavljati, ali samo ovdje. Vidite. Inače, ova verzija se zove, to se mora i zapisati, Old Alpha RD 1.3.2.2.1.1. Eto vidite, tako se zvala prva verzija Minecrafta. Onda posle ove su krenule one ostale verzije, beta, alfa i sve to. Onda nema puno što da se kaže. Možete graditi, jedino nema ni životinja, nema ništa, samo ograničen prostor. Kao što vidite, ovdje možete ispast. Sad neću ja da ispadnem, vidite, ovdje možete ispast. I ne bih vam preporučio da padate dole. I to je to što imam reći, nemam ništa. Ako vam se svideo klip, lajkujte ga, šerujte ga, subscribeujte se na moj kanal i to je to. Vidimo se, poz.